molotšana o re goroša go ditaba tša Sepedi e re ke ya seswai gomme seswantšho se ke dikantoro tša moago wa SABC ka Auckland Park rena re fano Studio 10 pele ke dihlogo tša ditaba. They had asked me whether I wanted to change my mind. So I was confirming that there's no mind change. Oh, help me, God. Thank you. Kabinete ya mopresidente Cyril Ramaphosa mmušong wa botegi wa bosetšhaba e hlole e enišwa lehono mo latonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi go letetše gore a tsebagatše kabinete ya gagwe nako efe goba efe go tloga ga bjale gona bošegong bjo. I think God was with me. I think he felt the pain that I was feeling, that, you know what, this girl, she had to take her last money, she had to go next door. But this time around, I have to bless her with this BET so she can make that money times 20. Mothopa Sefoka wa difoka tša BET Ndivuzannyi Makhadzi ra le bona o beile tshepo ya gagwe go mmušo morago ga gore a gapeletšege go namela kamela gore a kgone go lefelela leeto la gagwe go ya ka Amerika difokeng tšeo. Dipapadi Mamelodi Sundowns e arogane le Rulane Mokwena bjalo ka mohlahli ka ge dihlopha tša DStv Premiership di popaleiswa pele ga sehla sa 2024-2025. Bešo Nthobela nna le Mphoteme re swarišane tsela ye mmogo bjalo ka ge re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela ditaba tšeo di hlwego di direga mosegare ka moka. Re thoma ka tšeo di rego kabinete ya mmušo ya botegi bja setšhaba o etilego pele ke mopresidente Cyril Ramaphosa e hlonamišitšwe lehono. Moahlodi mogolo Raymond Zondo o be a etile pele dihlonamišo tšeo maloko a palamente a mokgatlo wa ANC, DA, IFP, PA, PAC, Good le Al-Jama ga mmogo le Freedom Front Plus ke karolo ya taolo yeo ya bošupa. Maloko a kabinete ye mpsa a ya go thoma ka go sekaseka dikgoro tša bona pele ga ge ba tla thoma ka maano goba mešomo ya bona ka dikgorong tšeo. It's been a very difficult and complicated process. It's now come to an end and to a start. This is a fresh start for all of us in South Africa. Today was a historic moment. I'm very comfortable with the fact that we will be able to find solutions. I don't think that there's anybody in this cabinet and certainly in Parliament who doesn't believe that we have to change the land ownership patterns in South Africa, that there needs to be justice around the land question, but I think we can do that in a responsible way. Well, we will have to look at this whole issue about privatization. For instance, if we look at the Thabo Bester matter, I want to visit that prison. I want to see the CEO of the company, and I want to see what measures they've taken. My first priority is to understand why is it that everybody is complaining about this department? Why is it that artists are struggling in this country? Why is it that sports people must have fundraisers while there's a department that can cater for that? Those are my first priorities. I need answers. I've asked them immediately today at 3 o'clock. We are going to be ultra aggressive in the rollout of renewable generation capacity. If you look at the bid windows, we are very measured, but we need to talk to the financial sector, the developers. We have arranged, reconfigured, if you like, the licensing and regulatory dispensation. Now we must be aggressive. We must take rural development serious. We must bring projects and programs to make sure that people develop their own areas. Go mepijana re botšišitše gore a e ka ba maikutlo a gagwe ke a fe mabapi le palo yeo e oketšegilego ya maloko a kabinete e mpša ka tlase ga mmušo wa botegi bja setšhaba. Gomme o swaetše bjalo letlakaleng la Facebook Tribe RSA o re mathata fela ka pušo ye ya botegi bja setšhaba e be ke nagana gore dilo di tla loka eupša ga ke bone go le bjalo gape kabinete yeo ke ye ntšhi ke tshenyo ya mašeleng. Moahlodi Rampudu yena o re Ramaphosa o dirile phošo e kgolo ka go oketša palo ya ditona gomme seo se tlile go ama rena balefi ba mašeleng a motšhelo a rena mmušo re palelwa ke go lefelela gabotse. Bennett Mqhaisa yena o re go bontšha gore mopresidente o be a sa nyake go fokotša maloko a ANC ke ka moo re nago le ditona tše dintšhi gomme se ile go fetša mašeleng ga se ka thaba le ga teng. Wa mafelelo ke Gabriel Roger yena o re ke nagana gore re swanetše go amogela ka ge go bile boima go mopresidente Ramaphosa go tšea sephetho seo morago ga kgatelelo yeo a bilego le yona kudu go tšwa mokgatlong wa DA.
ga bjale re tšea melaetša ya lena ka mokgwa wa WhatsApp ke eo. Koketso ya maloko a palamente tota o ne e sa tlhokegale gonne seno se tlile go aba rona ba duela lekgetho ga mmogo le dituelo tsa rona. Presidente o tshwanetse ka ba fokoditse maloko a gagwe a palamente. Ge e le koketsego ya maloko a kabinete o ka se tsoge go re tšwetše mogola re le badudi ba naga ye gobane se tlile go hlola gape koketsego ya ditefelo tša bona go tšwa sekhwameng sa mmušo e lego seo re se bitšago tšhomišompe ya mašeleng. Thobela ka mokgasong ka nnete se entswe ke mopresidente ka nnete hore a kgethe matona a mangata hakana ha ke bone phoso ho hang ho tu ka nnete re hloka batho bele ba tla nne ba thusane ho etsa bonnete ba hore naha ya rona Afrika Borwa e tswela pele. Re na le mathata ka remetsi ya rona bele hore matona ma ha kgone ra ka tender di issue tsa rona. Ke bona mopresidente a dile phoso go le ka matla go ke tsa maloko a kabinete ka hore masheleng a go patala maloko a kabinete kona sentse wa be a bela badudi ka ba ditirelo bela presidente mo bona ke tlo bona a dile phoso go le ka matla go ke tsa maloko a kabinete masheleng a ya go lefala maloko a kabinete kona ba sentse wa a bela badudi ka ba ditirelo. Ka mehla re lebega maikutlo a lena hle re katala pele go le bjalo badudi ba ga digale ka ntlanyana ga Polokwane provinceng ya Limpopo ba tšweleditše lethabo la bona morago ga go akaretšwa ga Solly Malatsi gore a be kabineteng ya pušong ya botee bja bosetšhaba. Solly Malatsi go tšwa motseng wa Moduane ga digale o thwetšwe ke mopresidente bjale ka tona ya dikgokaganyo. Malatsi ke lelokologolwane la mokgatlo wa Democratic Alliance o dutše a hlankela mokgatlo wa DA bjale ka motlatša modulasetulo wa bobedi maemong a bosetšhaba morago ga go kgethwa ka ngwaga wa 2023. Badudi ba re ba thabile o šore gore yo mongwe wa badudi ka bona o etile setšhaba pele maemong a bosetšhaba. Sure re thabile kudu gobane go sa sale rena sekondiri selo tsena mo Minanuku o tshware o kgwathiše ka mithale ka matšetše kgale re lla re rena o mongwe wa rena o tla tsena ning ka parlamente bjalong o tsene Minanuku. Jale ka badudi ba Moduane ke kwa ke le motlotlo ke kwa ke thabile ge Solly a re beile mmepeng re proud ka ena ga golo nna ke nna Joana Malatsi ke nna ko kwa ke re o tshware bja lenoko o be proud ka wena. Yo mongwe wa barutwana mmogo ba peleng ba Malatsi o re Malatsi e be le morutwana wa monagano wa lephefo sekolong o re ga a maka le ge Lehono Malatsi a thwetše bjale ka yo mongwe wa ditona. Solly ke monoko monno mokhulu o lebelela dibuka tšage le ka sekolo e be ke tsena ka tlase o tšea number 1 gore le di-competition o wa tšea number 1 le tšetša di-science le gona o wa tšea number 1 account yona ebile a re sa bone re thakgala ka gabile naga a borena mmepe le sefile digale a ebile mmepe a gona motho wa tswa ile a ba gona parlamenteng o swa le yena ile a bja naga rena mmepe. Malatsi maemong a gagwe a botona o tla tlatswa ke leloko la ANC mo Ndlikungubele. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga digale. Bešong re sa le amogela naletšana ya mmino Ndzivudzanye ra le bona yo a tumilego ka leina la Sefaleng la Makhadzi o re o ile a gapeletšega go namela kamela gore a kgone go lefelela leeto la gagwe go ya ka Amerika go ya go tsenela difoka tša mmino tša BET. E fela ga bjalo re o na le tshepo ya gore ka moso kgoro ya dibapadi bogabo le setšo e tla mo thuša morago ga go thopa sefoka. Makhadzi o be a araba dipotšišo tša babegaditaba morago ga go roga go tša Los Angeles ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo ka Kempton Park. O thupile sefoka sa BET ka le gore o na letšana e mpsa ya boditšhabatšhaba go kgetho e kaone ya babogedi go ba re ka re Viewers Choice Best New International Act Award. Ditsala ba leloko le baemanokeng ba bidiwang Khadzinators ba tlile ka makatla a namane go lebogisa seopedi Makhadzi. Seno se latela gore a fenye le go amogela sekgala sa BET Viewers Choice Best New International Act kwa Peacock Theatre kwa California. Baemanokeng ba gagwe ba makgotse ka go phagamisa serodumo sa loleme lwa Sevenda mo maemong a boditšhabatšhaba. I'm very much happy for Makhadzi and for South Africa and for Bavenda. I feel like she put Bavenda in the map
where we wanted to be, where we belong. Ngonga Chivenda Riambo Rido Mutanganeza Samukorora Anava Ene. Indeed, we're going to welcome her as a royalty that she is, because she has made us as Venda people to be super proud of her, because she has not only risen our flag to be national, but she has made sure that the Venda flag is risen internationally. Batsadi ba gagwe ba re ba motlotlo thata. Makadzi can't do it on her own. It's only through God's grace that she is able to achieve her accomplishments. The most important thing is prayer. In the beginning, when she started, it felt like she's doing it for fun. And now she has brought us to the airport, and I'm very happy that she is where she is now. The support of her fans pushed her to end up going overseas and come back with this award. Ga jaana Makadzi o na le di-album tsa mmino di le 6 le EP e le nngwe. A re sekgala sa BET se tla mo thusa go fetola maemo a gagwe a matlole go latela dipego tsa gore o kolota SARS madi a fetang diranta di le dimilione di le 2. I think God was with me. I think he felt the pain that I was feeling, that, you know what, this girl, she had to take her last money, she had to go next door. But this time around, I have to bless her with this BET so she can make that money times 20. So I feel like it's all about being patient, believing in yourself, and, you know, manifesting, because I went there because I was manifesting and I believed in myself. So manifesting had to bring back this award, and now I'm going to gig, and my price is going up. They must watch out. Seopedi seno sa Afropop series yaanong se batla sekgala sa Grammy. Offense Stimo, SABC News, OR Tambo International Airport. Bešeng jwale ka ge re boletše mo lebakeng le tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesuifi o tsebagatša kabinete ya gagwe MSA seo se tla morago ga gore ANC le DA di palelwa ke go fitlhelela kwano ya go aga lekgotla la province. A re lebenthui go kwa tšeo a re swaretšego tšona tonakgolo ka sebele. It's better to box inside the boxing ring because there are rules and regulations, rather than to box outside the boxing ring where there are no rules and regulations. With this government of provincial unity, we've accepted to work within the boxing ring so that we can deal with the laws and regulations that manage this form of relationship in a better way. I present to you the parties that have agreed to be part of this relationship. We have been guided by government of national unity principles, and we've been further guided by those that have signed this agreement so that we can be part, or so that they can be part of the government of provincial unity. We want to thank the Democratic Alliance for presenting to us their Deputy Speaker. We want to thank the IFP, who will be mentioned in the Executive Council, RISE, Mzansi, as well as the Patriotic Alliance. We further work together with other political parties that have accepted to be part of government of provincial unity, but chose to use the Gauteng Provincial Legislature as their terrain of operation. As I said, when I delivered my acceptance speech at the legislature, we've been asked to work together. To work together, we will do. We've been asked to combine our thoughts for a better Gauteng. To combine our thoughts, we will do together. We've been asked to leave no one behind. Today, we all declare that no one will be left behind unless they choose not to be part of the government of provincial unity. I want to emphasize this: there is no door that is closed. This door will be permanently opened, and those that want to join government of provincial unity will be free to join it. But it was Tony Joyce who said, and I quote, "Broken eggs make the best omelette, but you can't build society with broken men and women," end quote. So our task from today is to build a better Gauteng.
Our task from now is to make Gauteng attractive. Attractive for all families, attractive for all forms of investments, attractive for workers, attractive for the youth and students, attractive for sporting and cultural events, attractive and safe for our women and children. Our mandate is simple. Crime, corruption, and lawlessness must be crushed mercilessly. Our mandate is simple. Municipalities must play their part so that we can support them. Our mandate is simple. We must revitalize our CBDs, in particular Johannesburg, our townships, in particular Alexander, our hostels, in particular Stocha hostels, our informal settlement, in particular Makau's informal settlement in Germiston. We are ready to make this institution better again. We also extend our appreciation to the members of the Executive Council, the DG, and heads of departments who provided the leadership needed in the Sixth Administration. I want to personally thank all the MECs that were part of the Sixth Administration. I had a difficult task and a difficult mandate to leave others not out of choice, but out of the political circumstances that we find ourselves in. As we transition to the seventh administration, we welcome our new Speaker, Madam Morakani Musupse, and the Deputy Speaker, Madam Refilwe Ntsege, and they fully enjoy our support to lead our legislature. Today, we bring to you the new leadership and members of the Executive Council, assigned to steer the ship towards a better Gauteng. The team will from this week start their work consolidating the election manifestos of our different parties so that we can develop a shared vision for Gauteng, a shared vision of prosperity, a shared vision of service delivery, a shared vision to eliminate crime, corruption, and lawlessness. I have the honor to present the following men and women to be part of the Executive Council of the 7th Administration in Gauteng. The modernization of government and the need to embrace innovation and technology will be the hallmark of this administration. It is within this context that we have assigned MEC Bonginkosi Dlamini from the IFP to lead this modernization through the Department of eGov. To steer the finances of our province and to accelerate economic growth of our province, we are appointing MEC Lebogang Maile to lead our treasury as well as the Department of Economic Development. Our skills development program and the desire to educate our children will be led by MEC Matume Chilwan. We are also adding a new responsibility to this portfolio of education by adding the Department of Sports, Arts, Culture, and Recreation. Our e-health program to modernize our health facilities and promote good living lifestyles, and to ensure that our hospitals meet the standard, if not better standards, of private hospitals, and to use technology and innovation not only to improve our hospitals, clinics, and our medical facilities, but to ensure that our hospitals are ready for the implementation of NHI. We want to be the first province to move with speed in the implementation of NHI, and I'm proud to announce MEC Nomantu Nkomorale-Hugo as the head of this department. Our roads and transport portfolio will be led by MEC Gidiboni Diale-Tlabela, who is assigned the major task to accelerate the speed train between Limpopo and Gauteng. She's also assigned the task of modernizing our roads and launching our infrastructure development program in our province, using the necessary transport modes to connect strategic areas of our province. We are of the view
that an area like Rustenburg might be in northwest, but is growing towards Gauteng, and you must connect the transport mode. We are further convinced an area like Sasolburg that might be in the Free State, but it might grow towards Gauteng. We are also interested to harness the economic potential of Harrismith, which is 3 hours to KZN, 3 hours to Free State, Bloemfontein, and 3 hours to Gauteng. Take into consideration the new e-commerce and cargo business. We have the strong view that Harrismith is a strategic area that must be linked with Gauteng through all forms of transport mode. And that is why this task is assigned to MEC Kitikoni Diale Tlhabela. But we want to improve our townships. We want to improve our informal settlements. We further want to improve our hostels. But we can't leave our central business district so dirty and so bad the way they are. It always pains us that Johannesburg CBD is no longer the Johannesburg CBD that we want. We want to enter into strategic partnership with the Johannesburg municipality and other municipalities that have strategic CBDs in their areas. Our CBDs can't survive through cash loans and cell phone repairs. We want these CBDs to be vibrant again and to be repositioned to be the centers of our economic activities and to present job opportunities to our people and ensure that they represent who we are as South Africans. And this mandate is given to MEC Tasneem Motara as the new head of human settlement in our province. Our agenda to protect the weak, the poor, and vulnerable members of our society will now be led from the office of the Premier. The fight against crime is going to the center of this government. We are migrating this responsibility to the office of the Premier so that we can lead and champion the fight against crime, corruption, and lawlessness. We can't surrender our province to criminals. We can't be scared of our own shadows and convert our own houses to be prisons because criminals are doing as they wish. We strongly believe the utilization of creative ways of technology, innovation, and the increase of personnel to fight crime in our province must be a priority. If there is one priority for the 7th administration and the government of Gauteng in the next 5 years, it's our relentless efforts to confront and fight crime head-on. And that's why this responsibility has been brought to the office of the Premier. There is an urgent need for food security and fighting urban hunger and the establishment of a state farm so that we can be in a position to consolidate the work that we are doing in this sector. It gives me great pleasure to invite Ms. Vuyiswa Ramokgopa from RISE Mzansi to join the 7th administration as the MEC responsible for agriculture and rural development. There's an urgent need for us to improve our infrastructure, and there's also an urgent need for us to coordinate the work that we're doing with local government. Our view is very simple. If we can't get the necessary systems within local government, the infrastructure development and the new infrastructures that we want to introduce in our province will be meaningless. There will be delays in local government. There will further be delays at strategic areas where we need to introduce new infrastructure. So the MEC that will be responsible for infrastructure development and COCTA will be MEC Jacob Mamabolo, so that this task can be attended to and be concluded. We also feel that there is an urgent need for us to protect the weak, the poor, and the vulnerable. That our relationship with non-government organizations is a very important relationship that unfortunately there were serious missteps. We need to rectify this. Our NGOs are doing work on behalf of government and they must be treated with respect. They are not doing us a favor.
We also need to duplicate the work that they do. Bešong eo e le yana tonakgolo ya province ya Gauteng Panyaza Lesupi gape a tsebegatša mmušo wa province ya Gabo mo a bontšitše gore mmušo wo o bopa ke mekgatlo e fapanego ka ge naga ga bjale e laola ka gare ga pušo ya botee bja bosetšhaba go rialo province ya Gauteng e tla laola ka gare ga pušo ya botee bja province mo go akaretšago mokgatlo wa IFP Rice Mzansi PA yeo e tla ba go magareng ga e mengwe go rialo tonakgolo gore magareng ga tšeo ba di beilego pele ke go matlafatša toropo le gore toropo e be legae la shebeshebe le mešomo ka go rialo tonakgolo Panyaza Lesupi o re kgoro ya maphelo e tla etela pele ke Nomandi Nkomo ra lehoko gomme ba beile pele gore province ye e be ya mathomothomo go tsebagatša le go saenela lenaneo la bosetšhaba la tša maphelo ke ka boripana tšeo re be gore le swatše tšona bošegong bja lehono ba gešong go rialo ya rena tema re gatile go latela kakanyo ya maemo a boso ga bjale e fela le gopole gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a rena dikgokaganyo bjale ka Facebook, WhatsApp le X, YouTube le gona o ka bogela dikgatišo tša rena ba ditaba tša sehlopha sa Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya